الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Я что это мы к Аллаху приехали, что мы к Боженьке приехали. مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه. وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطاياه. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقي في الأمم الكريمة والجباه. وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والتابعين. وأستجديه هداية لسلوك السبل Мы обратились в Олстон, и они непосредственно предоставили вам подарки. Это подарки также являются от Духовного управления мусульман Республики Казахстан. Муфти Хазрат вас, Ильдус Хазрат Файзов, поздравляет с этим знаменательным месяцем. И вот от Духовного управления, от Олстона вам непосредственно вот эти подарки. وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. Мы хотим туда еще приехать, должны приезжать сразу. Спасибо Аллаху, спасибо всем благословим. Аллах. Hoş geldiniz merhaba, merhaba ya merhaba, rahmet etsin Allah. Hoş geldiniz merhaba, her adımız için şiksiz savab yazılsın, dine vefat olunsın. Hoş geldiniz merhaba. Я еще приеду. Будет хорошо, красиво. ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Büyük Allah Rabbimizga bitmez tükenmez maktularımız bolsun ki bizni musulmanlardan kıldı. Bizni Rabbim özünün rızıklar bilen rızıklandırdı. Bizni de hem her barşalarımızı bizni özünün halal rızıklar bilen aşattı, eşirtti, bizni musulmanlardan kıldı. Rabbim mene şulay rızıklarımızı dünyada keyin kıl Rabbim. Dünyada da ahirette de cennette de rızıklarımızı keyin kıl Rabbim. Dünya ahiret bahatın bir Rabbim. Keyin rızıklarımızı bir Rabbim. Aralarımızga ülfet, muhabbet, dostluk tatulu sal Rabbim. Her türlü nizaqlardan, karşılıklardan, her türlü anlaşılmavçılıklardan özün Rabbim her barşamızı özün yirak kıl Rabbim.
Көңілләребізге иман нуры бер Раббым, ислам нуры бер, Құр'ан нуры беріп, бәдәнләребезгә саулык, сәламәтлек бер Раббым. Хидаятсызлыкта йөргән кардәшләребезгә дә Раббым, күршеләребезгә, туганнарыбызга, абыйларыбызга, апаларыбызга, әти-әниләребезгә үзең хидаят бер Раббым. Алар да тугры юлдан йөреп, намаз укып, ураза тотып, закат, фитра, садакаларын бер Раббым, үзеңә якын юлларын насыйп һәм ясар кыл Раббым. Һәр барчаларыбызны дөньяның һәр төрле афәтләреннән, һәр төрле фитнәләреннән Раббым, һәр төрле мәшәкатьләреннән үзең сакла Раббым, үзең якла Раббым. Ва саллаллаху тааля аля хайри халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика. Все, дети, ассаламу алейкум. Приезжайте еще к нам. هذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية